Tokom letnjih meseci 1998. godine, svako ko je u Beogradu bio iole zainteresovan za ploče elektronske plesne muzike iz perioda od sredine 70-ih do početka 90-ih prošlog veka, mogao je da za malu svotu novca ulepša sebi dan. Gomile 12-inčnih singlova su čekale kupce u nabreklim kartonskim kutijama i plastičnim gajbama rasutim po trotoaru ispred trafike na uglu ulica Srpskih vladara i Kralja Milutina. Jedna ploča, 5 dinara. Kao ni danas, ni tada se nije moglo mnogo kupiti za taj novac. Prodavac, od koga sam u razgovoru saznao da je sve te ploče, više od 1000 komada, dobio besplatno od prethodnog vlasnika, očigledno nije bio svestan da u toj hrpi plastike ima i komada koji se u inostranstvu prodaju po drastično višim cenama. Pored izuzetno povoljne cene, podsticaj više za kupce bilo i neobično radno vreme. Ne jednom mi se desilo da, pored još nekoliko zamesenjaka, ronim po tom nepreglednom moru čak i do ponoći. A mogli se tu naći mnogo toga vrednog. Upravo na tom mestu sam postao ponosni vlasnik nekoliko esencijalnih singlova čuvenog njujorškog disco DJ i producenta Larrya Levana, zatim singla Havin' Fun, boogie disco projekta Cotton Candy iz 1981. godine. Inače, prvog izdanja kultne hip-hop etikete Tommy Boy i prvog izdanja Afrike Mabate, a tržišna cena primjerka je oko $40 bila, pa singla Frantic Situation, Africa Bambaataa i Soul Sonic Force, klasične b-boy electro-funk ploče sa soundtracka filma Beat Street, na tržištu vredne od $15 do $20 i još sjase dragulja. Pošto prodavac nije imao dovoljno mesta u trafici, celokupna kolekcija nije bila stalno izložena, već je ponudu kako bi se jedna kutija prodala dopunjavao kutijom svežih stvari. Taj njegov sistem obnavljanja ponude, združen s mojim ushićenjem celokupnim fenomenom retkih i jeftinih ploča, ushićenjem koje nisam mogao da ne podelim sa prijateljem, kolekcionarom hip-hop vinila, koštali su me singla Take a Rest benda Gang Starr. Moj prijatelj Milan je jednostavno bio u pravo vreme kod trafike. No, iako toga nisam bio svestan dok mi se hvalio svojim plenom, ipak nije bilo razloga da tugujem. Naime, pored gomile ploče koje su već obogatile moju kolekciju, pravo otkriće će tek uslediti. Bio je početak avgusta, prijatna noć. Kao i prethodnih nedelja i meseci, činilo mi se da sam za par minuta prešao put od Donjeg Dorćola do Slavije. Zaboravih da naglasim, nekada sam i više puta toko jednog dana obilazio taj svoj raj vinila. Posle nepunih 20 minuta pretraživanja pronašao sam jednu ploču sa zanimljivim omotom. Na jednoj strani omota dominirala je realistično nacrtana šaka koja je skrečovala ploču. Iznad šake velikim crvenim slovima na sredini omota bilo napisano The Master Scratch Band, a u oblačiću u gornjem desnom uglu including break war and break version do what you wanna do, plus more rap, break and scratch. Na drugoj strani omota prvo što je upadalo u oči je bio crtež 3 breakdancera nacrtan u stilu Kita Haringa. Nazivi pesama su govorili da je zaista reč o b-boy ploči, break war, computer break. Uzbuđenje je raslo. Kada sam na istoj strani ugledao tekst ispod fotografije trojice mladića koji su držali jednu ploču sa tagom na sredini, stigao sam na vrh roller coastera. Tekst je glasio: The Master Scratch Band su Zoran Vračević, Zoran Jeftić i Milutin Stojsiljević. Iznenađenjima tu nije bio kraj. Otkrio sam da je ploču izdao Jugoton, a da je godina izdanja 1984. S nevericom sam iznova iščitavao sve što se moglo pročitati sa omota. Pored informacija o mašinama koje su bile korišćene u izradi albuma, za to vreme izuzetno moćnim Roland TR-808, Lindrum, Commodore 64, nije bilo ničega što bi me moglo na licu mesta uveriti u istinitost čuda u najavi. Saznao sam da ime tog mini albuma, odnosno EP-a, Degu. Među gostima na albumu sam prepoznao ime Dubravke Marković, koje sam se, iako sam bio klinac kada je bila na vrhuncu svoje televizijske karijere, sećao kao uspešne TV voditeljke. Još samo jedno ime sa omota mi je bilo poznato i to iz televizijskih emisija o srpskoj estradi, Neša Japanac, basista. Zaključio sam u magnovanju: ovo je, izgleda, prvi beogradski, srpski i jugoslovenski hip-hop album. Svih 5 dinara se u sekundi našlo u ruci prodavca, a ja sam, čini mi se, u istom trenutku već bio s pločom negde kod Beograđanke. Iako sam ploču pošteno platio, verovatno sam izgledao kao lopov u paničnom begu. Kasnije će se već ispostaviti da je ploča ukradena od zaborava. Hitajući kući da uz pomoć gramofona razrešim sve nedoumice koje su već polako postajale slatko iščekivanje nečeg značajnog. Razmišljao sam kakve bi mogle biti posledice otkrića tog komada plastike koliko bi se moje pretpostavke o njegovom sadržaju obistinile. Pre svega moj podvig iz prethodne 1997. godine kada sam na Novoj Beogradskoj buvljoj pijaci kupio kasetu na kojoj su se nalazila oba demo albuma Budweisera, benda čije su pesme po predanju prvi zabeleženi zvučni izraz hip-hop kulture u Srbiji, bio bi prevaziđen. U isto vreme sam želeo da se to dogodi, ali sam se na neki način i plašio tolike promene
pojmovnog okvira nečega u čemu i sam učestvujem. Pokušavao sam da shvatim odakle ta trunka straha. Jedino što mi je padalo na pamet u pokušaju da objasnim nelagodno osjećanje je bila slutnja da će me pomerenje datuma nastanka naše hip-hop scene sa kraja 80-ih, to jest vremena Budweisera, na 1984. godinu kada se hip-hop kultura rađala i u mnogim, po pretpostavci, razvijenim sredinama širom sveta, rastužiti uvidom u neiskorišćene šanse. Uvidom sumornim no što je oni koji se mogao steći iz važećeg predanja. Na putu ka kući sreo sam na Trgu Republike nekoliko prijatelja i ljubitelja rap muzike sa kojima sam od neke 1995. godine provodio večeri i noći na stepenicama Narodnog muzeja. Među njima je bio Milan Kliska, poznatiji kao DJ Clidy Click, pomenuti kupac ploče grupe Gang Starr. Pokazao sam mu ulov, a izraz zbunjenosti na njegovom licu me na neki čudan način uverio da to mora biti prava stvar. U letu preko Vasine pa niz Kralja Petra, držeći dušu u svakom trenutku na par koraka iza sebe, imao sam još toliko misli, asocijacija, želja da bi zapis svega toga brojem simbola sigurno nadilazi onaj čuveni o Dublinskom 16. junu 1904. Stigavši kući, naišao sam na problem. Evo kakav. Tih dana se moj gramofon nalazio u dnevnoj sobi na koju se nadovezuje spavaća soba mojih roditelja koji su, iako nije bilo preterano kasno, već spavali dubokim snom. Nisam imao slušalice. Nisam imao srca da ih budim, ali nisam mogao ni da odložim otkriće. U trenutku sam se dosetio. Naime, poznavanje principa gramofonske reprodukcije zvuka je trenutno rešilo frustraciju. Stavio sam ploču na gramofon, spustio iglu na ploču i približio uho koliko sam najviše mogao samoj ručici i igli gramofona. Preko drhtaja igle slušao sam zapis. Kada bih to uspeo sa bilo kojim drugim nosačem zvuka? A on je već nakon nekoliko desetina sekundi, rekao svoje. To je bilo to. Prepoznao sam moćne zvuke klasičnih ritama mašina iz tog vremena, a što je najvažnije, i cele kompozicije su bile urađene na nivou najboljih numera b-boy elektrofunka iz prve polovine 80-ih. Prva asocijacija koja mi se javila nakon preslušavanja 3 numere na A strani je bila legendarna kompozicija Herbieja Hancocka, Rocket, iz takođe 1984. godine. Istovremeno sam shvatio da ono što je u tom trenutku slušam nikako ne zaostaje ni idejno, ni u izvedbi za pomenutom numerom koji najveći hip-hop znalci današnjice ističu kao bezvremenu vrednost hip-hop produkcije. Uživao sam zadovoljstvom čoveka koji iznenada saznao da je naslednik velikog bogatstva nepoznatog rođaka. Na prvoj numeri, Break War, koliko sam mogao da čujem, Dubravka Marković je glumila radio TV voditelj koja izveštava da su ulice zakrčene gramofonima i kasetofonima. Na trećoj numeri, MSB, slušao sam repera po imenu Dudu Voodoo, ime sam saznao samota, kako na engleskom jeziku u jednostavnom old school flow iskazuje ljubav i poštovanje za breakdance i produkciju Master Scratch Banda. Imao sam u rukama hip-hop album iz 1984. godine, album benda iz Beograda i još na ploči. Sve to je bilo i više nego dovoljno da ostanem usredsređen na zvuk, a ukočen nad gramofonskom iglom do ranog jutra. Break War started iznova i iznova. Narednih dana sam ređe odlazio da pregledam ploče koje su pristizale na, u tom trenutku, moje omiljeno mesto za izlazak, a dosta vremena, par sati dnevno, provodio kod kuće slušajući Master Scratch Band. Par sati dnevno u kući je tokom leta mnogo vremena. Sledeće nedelje su me već opsedala pitanja. Bilo je opštih. Gde su ljudi koji su napravili ovu ploču? Da li mogu da ih pronađem i saznam od njih nešto više o domaćoj hip-hop kulturi iz tog vremena? Da li je zaista 1984. hip-hop kultura stigla ovde ili je ploča proizvod srećnog sticaja okolnosti? Ali i poslednjih pitanja. Otkud to da je u numeri Computer Break bass synth linija ista kao i u house hitu Lil Luja iz 1988. French Kiss? Navedena pitanja začeta otkrićem jedne neobične ploče su već posle nekoliko dana postala nepodnošljiva. Nateralo su me na neke meni nesvakidašnje postupke. Kopanje po kutijama sa pločama zamenio sam kopanje po telefonskom imeniku Beograda u glavnoj pošti. Tražio sam brojeve telefona članova MSB-a. Pronašavši samo pretplatnike pod imenom Zoran Jeftić, njih 10-ak, trebalo mi je par sati da skupim hrabrost i pozovem prvog sa spiska. To stoga što sam verovao da će u vremenu sveopšte podozrivosti, naročito podozrivosti u kontakte sa nepoznatim ljudima, oni koje budem pozvao telefonom, makoliko uljudan moj nastup bio, bez sumnje pomisliti da imam nekakve zadnje namere. Ipak, želja da saznam šta stoji za tih 30 minuta muzike je bila jača od mogućeg odbijanja ljudi da komuniciraju sa mnom ili da mi čak upute psovku, pretnju, šta god. Posle par sati, kada sam uspeo da na svakom od brojeva dobijem nekog ko mi je rekao po nešto o svom Zoranu Jeftiću, okončaši tako poduhvat za divno čudo bez jedne neprijatnosti, shvatio sam da istraživanje nije urodilo plodom. Ostižno sam od jedne starije gospođe za koju se ispostavilo da živi u mom kraju, saznao da je njen suprug, ime već znate, nekada davno svirao harmoniku, možda čak i snimio nešto,
Niko od ljudi koje sam kontaktirao nije se nikada profesionalno bavio muzikom. Digao sam ruke od potrage jer zaista nije bilo načina da saznam o albumu ništa više od onoga što sam već, čini mi se, napamet naučio sa omota. Što se tiče same ploče, odnosno muzike koju je očuvala, činio sam sve da zaživi novim životom. Upravo te 1998. godine počinje da se u Beogradu razvija svest o hip-hop kulturi u njenom 4 elementa obliku. Iako sam u to vreme bio na prvom mestu jungle drum bass DJ, često sam puštao muziku i na b-boy battlovima koji su u to vreme ponovo postajali popularni. Break War, Master Scratch Banda je uvek bila stvar kojom sam započinjao set. Dosta ljudi me, nakon što bi čuli uvod Dubravke Marković na velikom ozvučenju, s nevericom pitalo da li je u pitanju domaća ploča. Svima sam spremno saopštavao sve informacije koje sam imao. Neki su to vrlo brzo zaboravljali, drugima je to opet, kao i meni, značilo da mi koji smo hip-hop u Beogradu imamo nagovešte jedne davne, naše scene koje možemo da se ponosimo. Još lepih sećanja vezujem za numeru Break War. Tom numerom smo, naime, DJ Clickety Click i ja započeli back-to-back set za B-Boy Battle 21. marta 1999. u KST-u, 3 dana pred bombardovanje, na zabavi koja je inače poznata kao žurka na kojoj je nastao Beogradski sindikat. Te noći je sve u KST-u bilo hip-hop. 4 ili 5 mikrofona na držačima su postavljeni na bini u liniji i osvetljeni običnom crvenom spot lampom, zazivali asocijacije na scene old school hip-hop zabave u klubu Dixie u Južnom Bronxu, upravo onako kako su te scene zabeležene u filmu Wild Style iz 82. Prvom filmu koji se bavi hip-hop kulturom. Završetak žurke kada smo, dok su još uvek neki od breakera igrali, Marko, Deda iz Tums, odnosno BS, Boris, Shorty iz Full Moona i ja, bacali rime na bini preko instrumentala gore pomenute b-boy himne Frantic Situation je za mene također jedan od nezaboravnih momenta. Ipak, najjače iskustvo te noći bio je osjećaj da se događa nešto veoma važno za hip-hop u Beogradu i da postoji ploča iz nekog davnog vremena kojim u trenutku rađenja nove scene možemo uspostaviti barem nekakvu virtualnu tradiciju hip-hopa kulture našeg podneblja. Te 1999. godine sam neposredno nakon bombardovanja od jednog poznanika koji se bavio produkcijom elektronske plesne muzike saznao da jedan od ljudi iz Master Scratch Banda živi u Londonu i bavi se muzičkom produkcijom. Nije znao ni koji od njih trojice, niti je znao kako se može stupiti u kontakt s tim čovekom. Betlovi novostvorene b-boy scene su se ređali. U 1999. godini, 25. jula ponovo u KST-u, 26. avgusta iste godine u Barutani, ponovo je to bilo u okviru nastupa sindikata, 28. novembra u KST-u, pa tokom 2000. godine u klubu Dolar nekoliko puta. 16. februara 2001. organizovan je prvi zvanični b-boy battle nove scene, breakdance prvenstvo SRJ u Domu omladine. Moj prijatelj DJ Prema, koji je organizovao događaje DJ Munji, mixmasteru Boletu, tadašnjem grovom koncertnom DJ-u, i meni dodelio ulogu DJ podrške za b-boy battle. U sklopu priprema za takmičenje Prema je uz pomoć poznanika uspeo da okupi nekolicinu ljudi koji su tokom prve polovine 80-ih igrali breakdance na ulicama Beograda. Među njima četvoricom, petoricom, jedini čovjek koji mi je bio poznat je bio Goran Žabac, reper, član benda Robin Hood. U pauzi pred finalni battle su svi oni, iako neki čak više od 15 godina nisu igrali, a većina već u svojim 30-im, u 10 minuta maestralno izveli pokrete koje su beogradske ulice sredinom 80-ih činili ravnopravnim sa ulicama Njujorka, Pariza, Londona, Berlina. Kasnije sam u razgovoru sa nekima od njih saznao da je breakdance bio široko prihvaćen 80-ih u Beogradu. Prisjećali su se imena ljudi koji su igrali, krajeva iz kojih su bili i slušajući ih nisam mogao da se otmem utisak o snazi hip-hop kulture da ujedini grupu ljudi pružajući istovremeno svakome pojedinačnu mogućnost za afirmaciju kroz zabavu. Nisam se ni usudio, uplašen istim onim istovremeno divnim i poražavajućim iskustvom, uvidom u postojanje neiskorišćenih prilika, da pomislim kakva bi snaga takve zajednice u našoj zemlji bila da su joj okolnosti dozvolile pun razvoj u svim njenim oblicima. Te večeri se desila još jedna stvar u vezi sa mojim upoznavanjem sudbine albuma MSB-a. DJ Munja, koji je sam bio b-boy krajem 80-ih, otkrio me da i on također posjeduje primjerak albuma Degu. Rekao mi da je čak Break War uvrstio u svoj miks pod nazivom Sound of the Culture, miks koji se pojavio kao jedna od numera na kompilaciji srpskog repa Black za 21. vek iz 1998. godine. Kompilaciju inače napravio Aleksandar Đankić MC Bez, dugogodišnji autor i voditelj najslušanije radijske rap emisije Geto sa Radio Politike. Iz razgovora sa DJ Munjom sam shvatio da nisam usamljen u oduševljenju albumom Degu. Međutim, iako je sve što sam saznao te večeri ponovo probudilo moju znatiželju i motivisalo me za istraživanje fenomena MSB-a i razvoja hip-hop kulture kod nas, još uvijek nije bilo načina da dođem do novih saznanja u vezi sa bendom i njegovim radom. Do 2004. godine, trenutka kada sam zvanično prestao da se bavim puštanjem ploča, nisam uspeo mnogo toga novog da saznam o The Master Scratch Bandu i domaćoj hip-hop kulturi u prvoj polovini 80-ih.
U jednom od mnogobrojnih gostovanja u emisiji Groovebox Radio Pančeva upoznao sam jednog od novinara Radio Pančeva i od njega saznao novu informaciju. Čovjek mi je rekao da se seća albuma Master Scratch Banda, kao i toga da je numera Break War bila jedno vreme na prvom mestu diskomera. Također mi je otkrio da je Dudu Vudu, reper sa pesme MSB-a, bio član beogradske grupe Dudu A. Početkom 2005. godine sam u podrumu prosvetljenje knjižara u Knez Mihajlove ulici našao među antikvitetima knjižicu iz 1984. godine pod nazivom Breakdancing, autora Curtisa Marlowe. Otkriće tog dela, koje je preveo i izdao Branko Gavrić, a čiji su recenzenti bili Aleksandar Žikić i Petar Popović, postala još jedna činjenica koja je potkrepila moje uverenje da je hip-hop kultura na našim prostorima zaista bila široko prihvaćen fenomen u vreme kada je i širom planete započela njena ekspanzija. Uz mnoštvo domaćih licencnih izdanja elektrofunk ploča iz prve polovine 80-ih, soundtrackovi filmova Breakin, Electric Boogaloo, Beat Street, pa kompilacije Street Beat, Breakdance Fever, albumi Sugar Hill Gang i tako dalje. I sve navedene činjenice izgledale su mi kao da je teza o postojanju b-boy i hip-hop scene u Beogradu, Srbiji i SFRJ 80. godina prilično dobro potkrepljena. Tokom 2005. godine sam konačno precizno utvrdio jednu stvar. Saznao sam da ima jednog od trojice članova MSB-a, čoveka za koga sam 99. godine načuo da je u Londonu da se bavi muzičkom produkcijom, Zoran Vračević. Itd. Kasnije sam u tekstu objasnio kako sam došao do Zorana Vračevića preko foruma Rumski i kako smo obavili jedan intervju putem e-maila. O tome više na internetu možete nađete ceo tekst sa intervjuom, ja mislim na Facebooku, da sam ga kačio itd. A vidimo se.